Kati mperati mwikirize tutandike n'osiima omutonzi atuwaire ekyengera mu byengera ekyobulamu twasobola okwesanga wano olwaleero. Tikyandibeere kyangu ino singa kuba kusiima kwaife ng'abantu olw'okuba nti ekisa kye ekyolubeerera era akitwisiisaaku twasobola okuba wano olwaleero. Dr. Hassan Siraje Mutagobwa okuva ebuna mu mayuge yali ekyuma kyange ekikobyawo nti kyabaise munamunani kwife kale nsanga era okumagaku nimbani nanze ni baganda bange nga bwe tugulika mwena mwebale kubaawo ndi musanga avino ekitaboneka olw'ekitalo kyemutulaze kino kitalo butalo cause kyo tikisuubirwa tweda kubeebaza ebisingawo aye mwikirize nje n'agenda nga bwekoze eki nga bwekobye ndidye wano okuba nga ngezaako okwogera ku byafaayo byaki ebya Busoga. Omusoga akuba ati atamana byabita taganga kufumbatira mukaire kitegeeza nti omusoga osobola okwenooma olw'okuba tiwafuna kumanisibwa Abasoga baaliwo oluberi baali batya oyinza okwebisaamu amaiso ng'osinziirako ekyo ky'oli weerabira nti badaada abo baali ab'enkizo mu Busoga ni mu Uganda wano okutwaliza abalala mu myaka egyakola ki egyabita ebisinga bikolebwa intentional okwenda otunafuya olw'amaanyi ge bakola ki ge batwiddiku kwabaidye ebyafaayo byaffe n'okusinga effe tukola ki otubitegeera so obuvunaanyizibwa bwaffe ng'Abasoga okwebuuza badaada baffe baalinga batya okuba nti mu Uganda eyali ento nga mpere Isaife Gabula Nandyope Kadumbula ow'okubiri yasobola okuba deputy president ate yaba national chairperson wa UPC Biden tikyali kya muzaana ekyo iwo kidi lwaki mu bantu bona ne yafuna title ya asa n'owekitiibwa Sir Edward Muteso ow'okubiri tikyali kya muzaano tikyedabwire tikyagwa bugwe yali nkizo gye baali nayo ni n'abakyala wa Bungereza yasiima yabeesaako ebitiibwa ebyo kale n'olwekyo mwikirize tutandike mu mbeera oti nikweno ebyafaayo bya Busoga bitandika okwewandiika mu mwaka gwa 1882 abandi bawandiika bati mu 1862 so mu kyasa kya 18 ne waali omusoga omulala gwe beeta Omukama Namutukula eyatambula ng'ava ebunolo mu idiyo fenafena gye tusimuka that is the oil city abeehwaima abo ni badaada baife so nenda okubategeeza nti Omukama Namutukula yatambula ni mukazi we gobeta Nawudo babanga baseyeya kumuyigga gobeta muyita Nzige gwe mweta Leke Kyoga babanga baigukira mu kumutala kuneno webeta Iyingo abebugabula mukamuli aho muidiwo bwebatuuka Iyingo babanga kuba basada yali musada mudagudagu ate yali muyizi eyali omulimi ate nga muheesa so bwe yali awo kyavalengera olusozi amakula lwemweta olw'ekagulu olwa Maama Namutamba kwa kati olutwalumunazaku nti lwoki lolulwe agukoze ogw'olutunda so bwatuuka ku lusozi olw'ekagulu yatuuka yasanga ekifo ekiravu obukalamu yakati gawona agateeka oba amaka gange emirembe n'emirembe bwe yali awo yakutandikirawo okolera awo emirimu gye we yatuuka okuzaala abaana mu baana bonna be yazaala yasobola okulamusaawo abalangira abataano abazinga ku Busoga abalangira abali 10 abasalawo ensonga mu Busoga bati n'okutegeeza nti Omukama Namutukula mu kiseera ekyo yalekawo abaana bameka baali 5 pozi kadisi kema ketwogera ebintu bino tibyankomerero era tidakwoba nti n'ebisembayo bati tutaawo kye tuli kuno obukakafu nti nekituufu okunoonereza n'okusengeda twakulekeraako kuba Bayibuli etukoba etya waliwo ku Madamu Alice aliwo aba tasomye leero ate otusomera ku Bayibuli ayimu emusubi wazaawo abisenayo ku mutwe wabula Bayibuli etuwa akaganya nti mu biro eby'enkomerero nga binaatera okutuuka wali bawo okola ki okwiragana embiro era n'okumana kulikola ki kulyeyongera
kakati okwiragana embiro olera yataawo okumana kwe n'olera yataawo entegeera ye twasobola okuba nga tusengedde ebyo twafuna okutegeera okwentomo. So ensonga gye tuliku Omukama Namutukula watuukiriza ebiseera ebyokwenda okwirayo nga anafiiwe okwirayo ebunolo yatandika osindikiriza ng'abaana buli gwe yabonanga ng'akoze eki ng'akuzeewo. Omulangira gwe beeta Nkono bamwolekeza ebukono mu disitulikiti ya Namutumba. Omulangira ow'okulala Zibondo bamusindikiriza ebulamoji gye twidinga Kaliro. Ate omulangira ow'okulala ow'okusatu yamusindikiriza Eiganga mu Kigulu gwe beeta Ngobi. Ate omulangira ow'okulala yamusindikiriza Eruuka omuluka baba ikiriza oganga muke ganga mukaba kuboneku ona demola samo tweyanziza oyo omusada muluka baba tabingwa bamusindikiriza mu isaza eri Eruuka era bamuwa ekitiibwa ekyaki ekyatabingwa yatyama Eruuka era mu isaza eryaki eri Eruuka baba nibwe wetyamira ikala ntende ozira bulwa bonabona. Ate omulangira yali asingayo obuto nigwe beeta Kitimbo wano tutera okolerawo ensobi. Omulangira gwe beeta Kitimbo ni mwene isaza erya Bugabula Bibi. Lwaki tulyeta Bugabula Bibi? Weberi yali awo aje n'akalabo kano. Baba tuli mu gavumenti ya nguzi. Bugabula Bibi tegeeza Bugabula Buzaaya ne Budyope. Bugabula Buzaaya Budyope. Sawa sawa. Tweyanziza ewositukire mu kirabo jagemesaako amakono abiri era ikala kumpi niwe njo okuba tubenga tumalize ensonga eyo. Avirawa omumbedo virawa Bugabula ovirawa Bugabula kale Kamuli mu Balawoli egombola Balawoli. Tweyanziza mama yali omumbedo akubira ati wakidera ati yaluka nti ava Kamuli ova Buyende. Ku nsonga eyo tweyanziza omumbedo ekiraba ekibuza akoze atya akibise Bukalamu eyo isaza balyeta Bugabula Bibi olwa Bugabula lyenenge isaza ni Buzaaya awala ni Budyope ekole district eyawa eyebuyende. Kale bwe twatuvuirawo Mukama Namutukula yeirayo ebunolo gye yazaayira yagala makulingi yebiika itono ku bigo bya badadabe oba ku Lwambidi. Wenaawo twatuvuireyo tulina abalangira omukaaga betuteyidde abandi bategera baida batya abandi bababusaamu amaiso undi asooka statement ati abalangira bali batanu abandi yabona bwabonafuya tibwe guli abalangira omukaaga baida batya Omukama Namutukula bweirayo ebunolo kyava yagana ngeri abalangira bangi mu mbuga basimbuza akati bano baje boolekere baganda bebwe gye bali basobole boona okweranza eyo aye nga kyali nga kirubirwa kyagaziya matwalegeibwe ng'abantu nti we basindika owe Kamuli yaje Kamuli mu Bugabula we basindika owe Bulamoji yajeyo gaba gafuuse matwalegeibwe agataali gwone yali omulala ng'afuga Biden. So basimbuluza abalangira abandi abali ebunolo ebiseera ebyo boona bayoleka amasaza agakola busoga agawalala omuli omulangira afugenze gyenva gwe beeta Kifuluba yaida yasenga ku bitundu ebyebuna era ife gye tusinziira gye mwedinga Mayuge. Tulina esaza erindi eri mu Mayuge omulebeeta Bunole Bunanumba. Bunole Bunanumba yali musaada Munole abaise iwumbe mwa muliwo yali musaada Munole eyasiima okuweereza obusoga nga tiyerekeireyo yabala okukyusa buli kicce kyona aweereza obusoga nga tafiireeyo yayambala olusoga era abaise iwumbwe basoga abasimukaga ebunole ekyo tukiviireku. Ekyokulala twaba n'omulangira gwe basindika eyinda mu isaza eri ebutembe oyo gwe beeta Ntembe abandi mutera okubusabanya oba okuwuba
mwaka muti nvira mu isaza eriye Kagoma lizira mu masaza agakola Busoga Kagoma isaza mu bino ebya wagati abakulembeze bano tusindika mu parliament nga constituency but ti isaza mu bwa Kyabazinga ekyo tulina okukiteereza bulungi awo nga tuviirewo twaba n'omulangira ow'ebusiki mukaire wange Saidi Najavwa oyo ni kisiki gwe bawa busiki yegeta ku nkono bakavalinga district yawa eyena Mutumba ate era tuviireyo ono mukaire gange Javwa ebugweri baba wesaza elikulirwa omulangira gwe betamena yabanga atwala bugweri district bugweri ne isaza ki bugweri nga ebiri eruka ate twatuviireyo twabanga nsubira tumaze ya masaza gakola ki agazinga ku Busoga bano bona abalangira abalina omuteeko omulala abalina obuvunanyizibwa obulala ku Busoga bona kyovona mu Busoga funa tuli balangira nabaki nabambeda tobange oni wenafu yambu yo toli mu mbeda mutoli mulangira wetutubye mefena tukuyambe kokola ki akututubya tunakwagana nga wenafu ya tudakuninirira fe tukole ki ife tujja mu maiso so mucho tatuviirawo twatambula wansi wokoba nti tulina abalangira bale abatanu n'omukaaga enda uleriwa abalangira abe suppose dio kulembera Busoga ni bala batanu lwaki n'abavwa ku mugongo ogwa omukama namutukula eyali mwene kitundu ekyo akukitegeera kati ekitundu ekyo babanga bebatutubya abo era bakika kitya kirala bona baise Engobi betweta de Babito family mu Bunyolo Kitala Empire ojja kwaganayo ekigambo ekyo so nendo kutegeeza nti abaise Engobi bakavalinga isaza eriye Kamuli mu Bugabula bibi bakavalinga Kigulu eyiganga Zibazibondo bona abaki baise Engobi omuluka aberuka baise ki baise Engobi nabe Bukono ena Mutumba bona abo baise Engobi kakati nendo okutegeeza nti ekyo nekika ekikola kiri kika kirala ekikuti masaza bati ekika kiri kirala ekivaamu eki Kyabazinga kale tikyetaaga kunafu y'abandi naki bati eyo nenkola kupole ni baba weibwe omwana wange tasobola asika wono ne tuli baluganda nga ate alina ababe nduba nti kiba kirungi kale aho tuwe tutambula ali nekibuza idaganga mukakira izinge tugezeeko okukimenenula bati awo nga tuviireyo Abasoga tulina entambula gye tutambula mu lwaki Abasoga b'amaanyi mu kyasa ekye-19 nga kitolera mwedukira bulungi ntwali n'abasada abafuzi ab'amatwale omwali ba Gavana Koheni ayeda wano kudwa amirikiza eitwale erya Uganda okuliyimba ku bazungu era omulimo yagukola bulungi ogw'okubanga atikiriza abana Uganda okubeesa wansi wa Bungereza bayagana badada baife aba baba abayi balamula Busoga buli muntu yali ati amajja asinzira yakola ki yalamula obwebuna nga akulembera bunaye yalamulireyo buli kiki obwebugabula atyo nowe Kigulu atyo nga buli muntu alamulira jali kakati bana abazungu ebeida bakalubizibwa kati bana abasada tusobola tutyo okubafuga nga buli muntu alina jali buli muntu asalawo kiki lwaji tutubayiya ne tubaiza walala tusobola okuba kulembera bulungi kozi obabunga walala okola putinga omuntu atya abali bakulembera kyova wana eruyere banonya bunonya bakulembeza bemaze okulonda bakola putinga abo imebene munjabuje kubanga endiga digoberera bugoberera so mulaini eyo nendo okutegeeza bafunza baba babaliwo babeza mwambulera ndala mu 1906 bayendo samba ekyo kyebali babateiremu kubanga bayi babateye walala nga bakulemberwa gwe bali beta omuzungu basokanga omuzungu mwena abafuga omuzungu yavaawo baleta ku omukulu okuva e Buganda Semeika Kungulu yena yagemamu Abasoga bekyanga edio tunempitu muku twechangaawo abatu ababinge waife basima abalangira abaliwo ebisere ebyo si yanadiope nguli yabanga ati amakulu Soga Lukiiko nga akulembera Busoga bati nga Kyabazinga ayenga president wachi wa Busoga Lukiiko kubanga Busoga Lukiiko ne yedo okugeita bona batawo kanse ye taliwo mukusooka
yalinga center mwe basobola okunganira bona eisaza oba kanso we yali bali bagizimba ewe ife buna mu Bukaleba era nga Busoga Lukiiko yene eyo kanso gyasooka okutyama wetwaida twafuna outbreak ya kawumpuli sleeping sickness mu bintu ebyakosebwa Busoga n'omwali mu palisi eyo eyali eya Chefuluba Biden yakosebwa kubanga ebitundu ebyasinga akosebwa byali ebyemayuge madamu aba mu party ede Kigulu mwaba mu party ede Bugweri ne Bukedeya bona bakosebwa n'ebiseera ebyo biseera bya kawumpuli mu 1992 awo kawumpuli yaggwa ino mwe basumbikizanga Abasoga bino mwetaago biwulira era mutegerwa kya Abasoga bamaanyi mwe basubire bale kawumpuli olwalumba Abasoga baintroducing ekikoba nti kawumpuli ono yavanga ku empube dali mbitevu ebiseera ebyo kati abazungu bakati buli ali na mpube bayiyange engeri yonka Abasoga gye basobola okwetola ku empube bakati buli muntu ali n'empube aboneke ng'agitwala ku isaza we isaza akoleki amuwe sente aya amasaza gali nga walanga omuntu atambula n'empube nga babenda kukakirako ogema akakirako wakatuusame bakuwachi esente aya abasada nga batambuza magulu ogema kubuge moti watandika otemerawo duuma paka wotuka empube dabavundiranga ku mubikutiya alitwala mpo bafune ki akasente kale embere yali yakusoomoza ino kibaye bali bakadi bali bagulako mpe bali baza kyabadikozesa bati kwenda adiba malamu ebyo n'ebimu ebyasinga kutabula sa William Wilberforce Gabulana byopikadumbulo wokumeka owokubirera yafuka mulabe wabazungu ino bintu byagezanga kukulimbikiriza abantu mubakobere kitufu bene basale wongo okutegera bwe kuli ayenga babalimba bulimbe okwenda obisawe ekyegwe so byamutabula ine ebiseera ebyo so ensonga eyo eyakawumpuli yakose ino Obusoga mwina okugitegeera kakati bwe tutambula okuva mu biseera ebyo tweida nga Abasoga nga twekulembera bene kyana kundi mwaka gwa 1913 isaife Yosia na Diope yeisa ogwenkomerero era yava mu bulamu obuwomera abangi yagalama kulingi ebikaitono kulwambidi ebudumbula awo wene n'okusikirwa ow'ekitiibwa Nguli Elizekeri wako tenwa yakulembera Obusoga nga bukali wansi wa president nga buzira kyabazinga okuva awo paka mu 1903 n'omwenda Abasoga yabeya simati lwaki tukozesa erina lino erya president ate nga ife Busoga necha yaife tuli mu kizinga Busoga twetolwere maadi mu kidi ekyo tulina amaadi wojja side de Bagabulere tulina omwigo ogwo ogwaleke kyoga eruye eyo n'ogutwawula n'abanole side ere waida kumbali okwo twaba n'omwiga ogwaleke Victoria oba na Lubale ate bojja side ere baganda ife abakedi betwawula nabere ngojire mu baana Mutumba twawule yo ni river Mpologoma eriyo side eyo ate weda side nawe ife buna tulina leke Victoria still ngekulosinga ku side okupaka gate wansi kube Kenya kale ndo bategeza nti Busoga national tuli mu kizinga bakati lwaji tutufunayo Musoga mulala asobola ozinga ati situ ku Busoga yona tukulemberwe bye tutegerwa obulungi Abasoga bekizagani oti nsete beisakira lotiki oti nsete era basimo wekitibwa Elizekeri wako tenwa Nguli kusawa ya Mperati yabanga atembeta Obusoga emyaka 10 wetutuka mu mwaka ogw'olukumi n'olwenda ana wetutuka mu mwaka gw'olukumi n'olwenda ana n'omwenda awo wekitibwa Elizekeri wako tenwa yabanga ava ku bwami era obwami obo babusikisa owekitibwa Sir William Wilberforce Gabulana Diope Kadumbula owokubiri awo yatandikira okulembera Abasoga batyama beisa kirala abalangira abaye bafuga Busoga ebiseera ebyo babanga bayikizaganya nti ekisanda kidabanga kya myaka emeka esatu jonka era ebisanda bibiri byawaayo mwaka gw'olukumi n'olwenda ataano n'emeka n'etaano babanga babigalawo oyo yava mu mirembe yasikirwa ow'ekitiibwa Nguli Henule wako Molochi mukwano gw'abangi nduba nti ebirozo ife abasinga awo bikolaki we bitandikira okusika mpola ku Henule wako Molochi kati Henule wako Molochi akulembera Busoga okuvaawo mu gwa 5 ngola amazi ovaako yatuuka paka etwafuna independence wano mwetegereze obukalamu waliwo technology gwa tetete atuwayira
olw'ebyokwerinda obeera oli awo nenda okubategeeza abasoga omuli wano eno convention gye tuli muti ya byabufuzi tibwe kiri bati buvunaanyizibwa bwaife okusalawo ensi yaife bweba ekole ki bweba etambule ebyobufuzi titusobola eri abakati era tukogera ku busoga titwenda byabufuzi kya bulimba titwiddi biba byaliwo okusooka ebyobufuzi bino byemuwulira byali byankizwa ino mu busoga okutambula naddala abaaliweera bida bitya ow'ekitiibwa Sir William Wilberforce Gabulana Diope Kadumbula owookubiri bwe yavwa ku bwa Kyabazinga mu 5 ate bwengira dekiti politics walenga balirwanira independence kwa yali musaale bamusuubiza nti bwe timunasebu tuli kwenda wano obwami obwa president bide saidiere ibe twida kumenera ku wano obwa voice mutalwana akukitegera kakati mukubale meso olwana akati anze ndi kwenda zena ambao kubanga baye bavuganya batya babiri akati wale bwana afuka wale tunakuikiza weno bwa Kyabazinga bava ku constitution eyali ekulembera abasoga ebiseera ebyo era baifwa olwatuuka ole n'amalo wangulo bwa president awo Henry bwako muloki yabanga atwolebwaku obwa Kyabazinga ekyo bayinza obeta kikuwayira bati bwe kyali kinonereze kululwo n'olwo ababalirawo oluvainumalo muleini eyo ekyana kwino nti mu mwaka gw'1996 Kawenkeni Obote yadisimantolinga obukulembeze obwaki obw'ennono bwabanga mu Uganda bakikola nti maniyani mye bena byakola ki byawaawo baganda befe ab'Ebuganda baba bisabu bine ekiseera ekyo IFN atwakosebwa kuba ow'ekitiibwa Kabaka wa Buganda ye yawanganguka yabanga ava mu nsi ya Uganda yaje Bungereza ate ife ebusoga bajja bamusibira ku badadabe ebunolo mu Hoima bamusibira eyo kubanga n'abali mu government ate nga Obote ali kube walikirira nti bana bakulembeze ab'ennono bayinza omumizo omusu batwala obuyinza ku level yona so nendo okutegeeza nti ebyali byaki byali byabufuzi ebyali serious nga biri muki mu nnono gye tuli musaawa eno kale bino tuli byogeraku tulina okwefuminkirizani ku ebyo era tukole ebyetaagisa ndi musaada wankyukakyuka era mukere wange ole njasaba ayemerereku baba siima oyemerereku katono ganga mukababa olosogana ye ndiko yalo omukuloba mweta Salongo Peter aye tumweta zip taxi mwenkyukakyuka gye tulimu omukulu oyo ide wano olwokubanga ndi omu memba kumbenkyukakyuka mukaire wangole ne mukaire wango yali mumbaliwe bona nge bali beidye kulwenkyukakyuka n'omukwano gwe tuli nagwo ogwafuuka ogw'Oluganda baba nibo wetyambira kizirabulwa so kyenenzemu nekiriwa nti mu mbeera eyo ebyobufuzi tulina okwetegereza tubone bwe bitambula kiri gy'oli yo twatwikwogera wano nti twikunono twogere eby'ennono tutasodagana bana ife mulimu ab'ebibiina ebindi tubaleke bona bakole ki babeemu ab'ebibiina ebindi bona bakole ki babeemu anu tuli kunono singa tunalwana nitulwana awo we batwendera bati twega okubyawula tuna tuli baana ba Kyabazinga abaki n'abaki tubeewo tuwaye buli muntu ajazane politikisi we nga bwalowooza so kati ekyo nga nkimaze mwikirize tweyongere n'olugendo lw'abaani lw'aba Kyabazinga tukomye kwani ani yegidukira bulungi we tukomye yena aliye ekirabo kye aliwa baba lero tiku na tukasewo tukomye kulata ife enule wako muloki mukwano gw'abangi tweyanziza uwa mwaka ki muna tokwenda kumbatira bo kati alemererwa ekigezo paka akigwire henule wako muloki tukomyewa tube tukayogera ku Henry wako muloki okuva yafugira okuyida mpaka Uganda ngefunye obwetwaze mperati bona bagwire eri abalonda kakati tukomye nga twika tuti Kawenkeni Obote yakola ki yabinga obukulembeze bw'ennono nga atolaku Kyabazinga eyali yeiriza obwami
Sir William Wilberforce Gabulana Diop Kadumbulo w'okumeka ow'okubiri. So kakati bwe tuvaawo twatambula nga tuzira bukulembeze bwa nono paka ow'ekitiibwa General Museveni bwe yeeyiza obukulembeze obw'ennono mu mwaka gw'olukumi ekyenda n'emeka n'edukira kyenda n'emeka kyenda n'etaano lukumi na lwenda kyenda n'emeka n'etaano we bajja mu CA bakola constitution review babanga bayiza abakulembeze b'ennono babata mu kafyuzi ndwe tuluka ku byobufuzi wano timujjawe ino kubanga mwali basala emikuzi ejabita kakati awo bwe twatuukaawo babanga basoga baisanya kirala sitiru bakati henule bwako mulo kiti watukola bubi okusooka kale ekuliita paka bwolizaawa yakulembera busoga afuna tutegeera bulungi twagoberera busoga obusoga bwali bulaavu obusoga bwanuma ng'ezirakoba paka duzi mu 2008 bwe yakola ki bwe yeeyisa omuuka ogw'enkomerero ebiseera ebyo obusoga bwanolwa obusoga bwawola buli yalowooza kyalina kwogera ku busoga nga kibi awo yakola ki bwe yakitolera buli yalina mutima mubi eri busoga ng'aye tayenda kulaga awo yakola ki awo yalagira buli ayenda atuniinirira paka kubino bye mubona olwaleero awo yakola ki bano abatugereka emyaka 4 n'emeka bonabona baafuna akaaganya akakola ki aye nafune okulungamizibwa nti bamutafaayo ife tuli basoga kulwaki kulwa busoga ole bwakukoba nga ati mutegere ya 45 musanuse otirero batuwongeraku 10 n'emeka tuli bakunkaaga musanusa awulire eddagandi eryo olwataataale mu duni yeeno emirembe n'emirembe kakati awo nga tuviirewo mu 2008 Kyabazinga amaze okuzaawa kati bona politics ni pule emivuyo gye twalina gye busoga yali politics yena na alikola ki ali kuzaana kitegeeza nti omufaayo obukulembeze ni bubanga bulaavu bulungi ebintu bitambula bulungi ezira kibina kyembakowola kubeeta mu olwaleero bati buli muntu olina obwongo obukola ki obwetegerera omukulembeze obanga ekirizanga n'oyo ebyo bibyo iwe n'obusoga tuli kirafa mu busoga ezayina muteekwa munene mu busoga fafa tunasiteeka etya ezira musoga ino ebuganda ntiro obulirambu eriyo abaganda ino ife tuzira musoga ino so muleini eyo buvunanyizibwa ife fena okubanga tukola ekyetaagisa obusoga okutuuka mu buntongi ntera okuba nti obuntongi titujja abeera busoga tugitwale mu buntongi nti kiri awo busoga eri wano tugitwala buntongi buli wale byokola iwe ng'omuntu mu busobozi byo nebijja otwala obusoga wa mu buntongi buli lwaba olikola ekintu nga kirungi lwaba olikola ekintu nga kyabuvunaanyizibwa obusoga buli kujaawa mu buntongi era olisimya baba buli lwakola ekintu nga kyakinoomwa buli lwakola ekintu nga kikeikania mano olininirira busoga olibusika okuva mu buntongi gyoyenda bujje olibwisagansi ate olivumirisani baba kuba ebintu ebikola obusoga isa ife nakulembera nife abasoga bene nga abasoga twakola obusoga bwaife kyova bona ife tumala kubaawo mu obusoga bwakola ki bwe tuvaawo obusoga buzirawo automatically so muleini eyo mu 2008 twadaaga paka 2010 ani edukirawo 2010 2014 enakuda omwezi mpirita ono akayirita ani amulonda kino kirabo kinene kuba nondi n'abakola owo baida kwesona mwedira mwabiri badi wanaakoba enakuda omwezi n'omwezi wakiri 2014 Kyabazinga gwenjo babuuza eriina muna wanongemera abasoga abo bukalamu Kyabazinga gwenjo babuuza eriina yati amaina kuda omwezi emeka amatwikiraga baba tugakuzanga emeka bana bali tuboneka wala bali tuboneka bakagwa muna ntimbira abantu bano baba bamulonda ali kubwa Kyabazinga Allahu akbar wanji 2019 bana amatwigaga baba tugakuzanga 12 muri mwatali musoga
kuba buti ole bwakoba edindi ndo nakoba edindi mamuli mwatali musoga soka okusagamba buli mwezi mmanyanga buli mwaka kitegeeza ki nti mu nsonga de mulina okola imwe nga abasoga n'okwidukira nakwedo kitegeeza nti muvunanzibwa bwe mulina n'oga kuzanga buli mwaka titusobola kwerabira nga tukikola buli mwaka titusobola ayo olwokubanga tulambala bakola bye bakola twaba abamu tuli basoga mwatandika okuba njaji aliwo akola n'ebyenjaji ebintu oti n'ebyo lwakubanga titwikiriza kire kye tuli so twikiriza kye tuli engeri yonga tusobola okuyikiriza kye tuli n'okwogera olusoga oba oliwa walebu bwabanga ali ku boola ati olikwogera bikye bukoba oti nze ndi musoga ate nviirawa buna ndi wa buna era babange nani nekyabazinga kale mulayini eyo mu 2013 twafuna kyabazinga paka olwaleero luno wetuli ekibuuzo kijja eno mento waaka kyabazinga nga kulembera emyaka emeka ali ku saawa oyiga makaliki munana bana nga kule kale omwaka guno tulijja kubatwikiraga omwaka ogw'ekumi n'omulala akitegere so mweteeketeeke mu mikolo gye tuli gy'otandikira ku obusoga community mu UAE mulimu amatwikira gani nga bwe twidde obulya mu lipooti ey'ewalala mu bintu ebikola busoga titwidda kwogera byonna kuba bingi ebyebusoga bati tulina bingi ebyokolaki ebyokobaku nduba nti twogereko ebisinga obungi bwe nja kwendayo omuntu mulala ankobere ku disitulikiti ndala eri mu busoga ng'erina amasaza agaswiika irala disitulikiti ng'eswisa amasaza disitulikiti esooka neye Mayuge esewe amasaza ng'eri mu isaza eryebuna n'eryebuna olubunanumba tweyanziza ey'okubiri na Mutumba eri mu Busiki ni Bukono sawa gabaireyo tweyanziza edo disitulikiti ibiri nga bwe disitulikiti erina amasaza ameka tulina amasaza nga isaza liri irala nga erya disitulikiti meka ibiri ani yankobera ebyo nga disitulikiti eri ndala engeri amasaza ameka abiri Bugabula ati district. Sasa Bugweri. Aha. Bugweri namasaza ki? Eri lala Bugweri nerina ya district Bugweri. Kibuzo tokiteggeire. Kibuzo kibeire nti okitegge bulungi? Sawa. Eisaza lya Bugabula. Aha. Liri mu Kamuli ne Buyende. Sawa. Bali tisi Bugabula? Bibi. Aha. Mwaba mu Kamuli ne Buyende. Sawa. Kamuli ne Buyende. Kamuli ne Buyende tubyagana mu isaza ira lya Bugabula, Bibi erya Baba Kitimbo. District kye yindi. Isaza kye yindi eriringa isaza irala district ibiri. Editwa. Eri Abukoli. Aha. Mulemo Bugiri nina Mayingo. Sawa tweyanziza. Bugiri ali mu amasaza ameka? Sebo omaze kwempiya. Ndadi banda. So kati tweyanziza nenda okubategeeza nti district nga district diribiri mu isaza irala that is Bugiri nina Mayingo bali mu isaza erya Baba Wakoli eri Bukoli. Musoga akati omutamivu waba wagunwera bwabona byona bisobola odema omuwabako okwidukira oba okugemya byemoge byona asinge baya yetanta nakuba ati olwaido tugunwa wa Muzeyi John lazima ekyaja nacho era we gumuwaku obwiro obwencho ewa Muzeyi John tibasobola amubula niwo bokola ki kale fwena betwogere wano abe tukogera wano at least baku nikokola ki nikonwera ku at least mana baba bwe batambula okuva kwelizeke bwako tenwa ne yafuka ne yasooka okuba kyabazinga mudeto yaki eya kyabazinga yasooka okulembera Busoga Yosia na Diope nguli nga president yanga ti kyabazinga ebintu bitabula abantu esobola okwogera ya atabuka ino anga just kubitegera no kulesechi obuzibo yali president nga akulembera Busoga lukiiko era nga Semeika kungulu bwe yali nga ate ti Musoga ekyendawulo njole no Musoga eyasooka okulembera Busoga lukiiko nga Musoga
Kitegeere ate Kyabazinga yasooka munani mutaito eyo yaba Ezekiel wako tenwa ate yasooka okufuna taito ya ise bantu era yali ni mweno oyo Ezekiel wako tenwa naye ate ekyendawulo ndi yasooka okufuna taito ya ine bantu okubandika ati muka Kyabazinga ajja kubanga ni ine bantu wabusoga yona yali Omumbeda ani amuteba sebo ekyo kigazimu oku ekyo kigazimu mukyala ki muka Kyabazinga yasooka okufuuka ine bantu taito ya ine bantu ko yatandika okubugaala ebusoga wanji Omperati yali Omumbeda Alisi Mulochi Alisi muki Mulochi ne yasooka okuba ni taito ya ine bantu kale ensonga edo litubemu ati tisiti wojje nako ati Alisi Mulochi kuba oyo tumwidi bakagwa titwida kulya bwire nja kusaba abe Butembe basitukeku abe Butembe abe Jinja tugangamuke abe Jinja tugangamuke kakati abaganda baife bajinja engeri yonka jabusobola okwidukira amasaza ago ni kino kye mulikola kati mwemere mwena muli ba Butembe aye ndikwenda mwimwe munkobereku ani baba imwe abakulembera nga muje wa Kyabazinga taito kuba amena tuyinzota awembera oli kukitegeera kubanga bino nebikolo omukolo gwe tulikola ki gwe tulimu nani Ntembe owachi Mlama bulibula so Ntembe owa Butembe so bamweta Ntembe owa Butembe awo ekika ekiriwo ng'ekirangira kyabeise waguma bamukidi beise waguma so mwetyamire abe Butembe tumaze okola ki abona abasooka ku Buganda ya abe Bulamoji ere abasoga abendiko babbe wali wabigere bibiri ono mulangira so butoja tukobera yona oba Bulamoji boli mulala kobe wa Bulamoji ebugabula tukutwaireyo baba iwo kulemberwani ngoja ewa Iseife egenge Iseife tukulemberwa Iseife Zibondo titumweta Iseife oyaba bube baba kisigala baba omweta Iseife yo taito ewebwa omukolo omulangira Zibondo natukulembera tweyanziza oyo no omulangira owawa owebulamoji ewani Zibondo kiregeire ate abebugweri baliwo bene kyalo bali baganga muke ndibona babiri muliko bigambo ki mwetya ni n'omukulu munkobera abakulembera nga muje wa baba mulubiri egenge abamena ni mena kakaire owawa owebugweri mena owabugweri tweyanziza abakolowo abo ne baganda baife abawa abebugweri that is a special recognition baganda baife abebuna mwili ebifayo ebuna baba yasima yatakwe ekiti muguna yakoba nti twekiriza kuvimba mu busoga nga tova buna ani ankobera lwaki ebyo byaida anti mama Jovia jazalwa baba wesirikire ikala ntenda bakwe buli kyonwa nebyokulya bakuwe olwo biru twidasasula bana inaife avawa buna omayuge eyo neva abalungi aberere mwaba balangira omuli wano nga mwenda ku bakazi balebene abakuya mu bisagati etali musana mujeyo bali buna
so abana muganga muke abebuna abavwa mu Bunya South muganda wange akino nwe bukalamu ngova mu Bunya South ya Idisa abidie emamuli ba nanumba abatavuyo muganga muke tulibuna bana zena ndi wabuna musituke bana ndi mulala aliwa finance aliwa finance yemwe kakasa wabuna finance wa wano imaniro yene jemva aliwa wabuna nsangaire ani owundi ombedo aliwere kale buti mama niwo jo kunamba atuchikirira tujewa isaife egenge ne kwani oyo Nina numba mama tava wa iPhone bakagwa ifwe abebuna omudukire ifa tukulembe abamweta Chief Luba mubalangira bona abalamule Busoga naye yesigalize kitibwe kyachi ekyo bwa Chief kyovu bona buli amweta tawuzika na amweta Luba amweta ani Chief Luba bana abandi kwa amena akati ni kisiki ayole Chief Luba toyanziza abebuna mwisuke yo mwebale ebintu ebyo abebunole ewana anumba muganga muke tunakola ki kale baba tukobere akukulembera amina sebo toyanziza nze mva mwisaza lya baba nanumba mubunole bunanumba mayuge gwebeta nanumba nkwiwe muzamiru tweyanziza lata muganda wange Saidi na okuvuye wa kisiki wanje ndikwiwe ndikuvuye busiki abe busiki muliwa abe busiki aiba muja wanje anabe busiki mustuko wana mutumba muri abairawo kale tukobere bwaba kulembera tuvuyewo kandogere n'omunwa kadakwe ebusiki tukulemberwa lata baba waife gwebeta kisiginyi oba kisiki na tukulembera okuja ewa isefe kyabazinga tweyanziza abebukono tuliwo wazira wa bukono wazira kale bugabula bibi azuki aya bugabula mwenanga muli bantu kati aya okobye mama ani abakulembera nga mujja ewa babe bugabula akulembera mweta gabula adiyo yes gabula siraj gabula bibi Nina diope Chitimbo bamweta Chitimbo bana tuli kubyogeranga wano lwaki bamweta Chitimbo bona amweta gabula kitegeza nti ofire okwisaza lyawa lya bugabula lyonka kyobona baba ali kutumweta gabula tutwamweta ani na diope owere so awo tumweta Chitimbo nerina lyasika oba lye bamugulikamu omulangira yena ayambala obulangira obwa bugabula bibi eyo teyitemera bumere yaki eya Chitimbo eya Chief Luba esigala Chief Luba ali kunibwa akola ki nibwavaawo tajja nali neyo lisigalawo nowe bunole bunanumba eri ananumba likola ki nowe busiki kisigala nowe bukoli wako kisigala abe bukoli mpinzo oberabira muganga muke mukobe bukoli baliwo tujja kwida bukoli ani abakulemberanga muje wa baba mulubiri wanji ni wakoli bamweta wakoli wa bukoli abeganga ani abakulembera kulemberwa mu mulangira ngobi ngatuza ewalata ngobi wawa oweti tweyanziza bakagwa abe tubamaze eri yasigaireyo esaza likikirirwa bujiri ati zibukoli aye benda bwe abe mbeyendese ebizibu aberuka amuganga muke mama
Ani abakulembera nga muje walata. Baba atukulembera nga tutewalata ng'abaana lubuka abeerubuka kulemberwa baba waife Mulangira Tabingwa owaluka tweyanziza lata odamu tubonera kansubire nga fena tukikirirwa bulungi. Ani akali abebukono mbese ziraganga mwike waliwo eriyo webukono azirawo bakagwa exercise yetu vokola wana abebukono bakulemberwa nkono owa bukono wabula kyenenze munekiriwa nti mu mikolo gye tulina okola wano tulina okubaawo n'amasaza agona nga gakulemberwa bulungi. So tunatuuka ku exercise eyo nsuubira mu bwene bwetusobola okola ki okutambula at least 90% amasaza gakiikirirwa wano mu Dubai oba mu UAE. So tuteekwa okukola ebintu ebyetaagisa okola ng'abasoga fena tuli wano. Neyanziza pozi nga waliwo ekibuuzo ekindi ekigema ku busoga bati tugezizaako okuba wano ni wale tusobola okuba nga tujjako ku agenda z'eddindi olw'obufunda bw'obwire. Bwe twogera ku busoga nendo bategeeza nti busoga twogera ku byafaayo byayo. Bendera ya busoga yonka emalayo obusoga. Kale edi ku Uganda ku flaga ya busoga ni aditegera obulungi. Tumalirize n'ekyo kozi kiriko amakulu mangi. Bendera ya busoga kala zediriku bulu ni white batakutimba mu kamera bajja kubisa bubi bana ale di flag ya busoga tweke Google tumuleke kadi bela chindi dijota mubuziza flag ya busoga erina kala ina Lirina eyokunati mujibona ni kale enderu eri wagati awo etegeeza mirembe tokutambala titujja kwikiriza tuninirira ani agitegera flaga ya busoga kale toyanziza flaga ya busoga Yesu eri ku kale 3 esooka kale ya yero etegeza omusana ogw'emirala ogwakire busoga twalasa oba twakula bukalamu nekyo kyovubo n'abasoga batera okwamba abasoga kodi muli bana Rwanda kodi ki akasana kalengeje keike busoga yandawulo muku kyovubo na mutero olungi wa mwakamala kale eyindi tulina kitaka brown kitaka itaka ejimu ngeri ebudondo yes ekale eyindi eya bulubulu era Mad River Nile. Tweyanziza baraka Allah fikum ndine kirabo kyo kutaibo yaba kuluwano baida kukola kwa emikolo nendo bategeeza tuine kale imeka ku flaga kale esooke ya yero etegeeza omusana gwe tufuna ogwo gw'emirala kale yo kulala n'emyofu musoga ajeta amyofu tuzire ebyo bindi musoga ajeta amyofu etegeeza itaka eryo ejimu eribala ku ebintu ebyo buli kyobo osimbyeku ebusoga buli kyobo oyenze kiriyo. So iwoja buje wakola ki wasimba but the best example eri bana abe budondo balitegera bulunje wa bujagali ekyo okulala nekyaki nekyakala eya bulu etegeza amadi amalavu agaidwire busoga yona pozingeri ekibuzo olw'obufunda bw'obwire mwikirize enkomaawo nsigenga nikunze Dr. Hassan Siraje mutagobwa okuva ebuna mu mayuge bana ndi musada mufumbo disclaimer. Tawira Radio and Tawira TV, Ugandan based radio in Abu Dhabi.